Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buhaba saudara-saudara. Dalam video ni ulun bersampur ke saudara-saudara lun Bandung yang kalau pernah nak lun, yang kalau pernah hina lun. Jadi dalam video ni ulun bersampur ba urang drone terima ngasih yang kalau hina lun, yang kalau nujah dan yang kalau nak kedua orang silun. Jadi perkara yang ulun tanyong gohlom na seleso, gohlom na jawaban. Lon dupu urung bila ulama. Lon dupu urung bila ulama. Tapi bunutri ulama, yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu. Baik salah. Urung drone deh nyata takalon, urung drone hinosiat purute urung bila ulama suhu. Pantas urung drone tegan tu mana? Tegan hujah go. Tegan hina go. Tegan pegah je. Dalam video ni ulun sampo buat urung drone. Ulun bertanggung jawab apa yang kalau ulun hina. Dalam video ni golong pernah ulun temaku. Golong pernah ulun gundah dan baik ni jak melumpuh video yang ulun update ni akan ulun hapus. Hana saudara tua. Baik nak harap ulun hapus. Baik nak pergi leurun drone ni belum nak kalul laki muah ba abu mudi pio hule ana masalul laki muah ba urang Islam munafik ba manusia yang kele ba fitnah hana mungkin lul laki muah. Terima kasih burik dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Betak ramai urang dalam Facebook belum lah. Munyo cerit kedih dalam WC ni je. Baik niat tu dalam Facebook belum. Munyo hana puas hati jak tanyong siat buat gure bukarna Allah. Bukarna Allah jak tanyong siat pu yang kala kepubut, pu yang kala fitnah hati long, jak tanyong siat. Baik jak tanyong balung lon ku biladro. Hak ku biladro ku ilung yang kala ba fitnah legot nyam, ilung berhak ku biladro. Menyodro urang drone hana na percaya gedong jak bukarna Allah ba abung di mesra siat tanyong. Nu tanyong siat bukarna Allah ni jak baik niat hina long, baik niat tenak kedua orang silung. Ni jak bukarna Allah tanyong bak gure. Tanyong bak gure. Gure beratat kesalahan. Gure beratat kesalahan yang kala ba fitnah atilun dan atuh cedera lun Allah kelapa. Tanyong siat bukan Allah. Ya, terima kasih saudara. Assalamualaikum.